Ifiri okono enye ade a ubisina asem bia na yurafi ohunka na wo se obekasa de a ene obetimi abeka asem akire kama na enye continuous se face no isi de onyinem se ekofum kakra eko ho da krubi de a na wakasem waka bibia akire eno pa ho de a se de bia se obekika nsem se de first ni usa no okeka no se yemfa no ko aha ni sika wa ha na bi na de onya ne sai bi nti muko hwe mu tame wu okan no no nyanko okrum no kan tame wu na sem muko hu tame wu ni de na mi che mi hunu papa na wo hwampa mi hunu pa aho na de ne che minim se wu hunu ho because nipa na obe ha afie no o ha afie ni nyina ebe ye adwuma obedoy enti wodi essence wo baji afie ni nyina enti wodi katapura dwi akire ho ni nyina ya opake ne cars ne katapura ne ade no ho enti so obehu sa hana nectar mi onu wodi me kase obi ni mu na meboa enti ne kase mu o kan se okoye na wo ha nko wo ma ha nko no abefa nka nte akutu na ade se mo kai a o kan ne ne kai pa enti nyade a me ma me kurati ase no so ko chinchin hwehwe ya wa hu nti kwa mpoku aja kwa mpoku yesema mfene kwa mpoku aja kwa mpoku nti wewu akwa aba na ote we asa na oka akwa samba ne ne kwese opani ti ase ohwefo ma ne ti baabi ko bo ho ma moja koda ho mu akoda sai na ti so ohwe ho na moja da ho ne de nipa musabi na odidi wodi asem opani no me wo fa wodi asem asa ne afre no wo fa so me nana eda no a wo bewu no odi asem na me makokuru mu ho ko na ai sirimufuo mienu ena enya asem ena omo watena ase a wodi asem ni ko gina ho tie bi na wa mu anu manim nti yeso obu awie ye na me na me ko no me kofie no obu awie ye a o se oje mpatama de odi bem no na om se ye kwa akofa ba nti o sori na ire de aduane ba nti o sori ya ko tena ase se wodi die ne ba won se nsuo mra no kola nse nsuo no ko ne kese watu ahwe me coffee o ye moto obra me ko na ne hwenu mu nyina de moja wan sori anu anu no ye peja no wan sori no huye enti mfie o huye sa ye wa brepo o brepo kese don na hanu don chon ho moja na yi no kurasa mi se nti kwampo ku ba bia za na ni tiri mutie na ni tira ho ko kwante bia ko bo fam na sabepe ana ifu ho uko hwe no hospital ho yam shew me wofa me na de so wo twi emra wo akoda yi a uko hu se me dware ne ye bibia ye de ne ko hospital dedi kan uko hu no yam shew se wo gu mi nsam e wa brepo ha ye hu sa no yam him so wontimi nkam wo ba ta ne nti anu nim tu anka ma na nti nanso hu se na akwa ba yi nti no ka chim se ogu akwa ba no we nipa onya spirit no mi yase ni refi sa ansem na nka mbatin sempa o ka chem se owu akwa aba ni refi wanyi so no our candidate o sisa ata no 4 years and 10 years ya ba nti wanya 14 on kai ni choro no na mentu aso wuti Ewiase Mu Nsem ye fami gong kwa me na se mo ka no eso so no ga se ni padua na fe ngoma ye di na fe se akwa se o ya pose ye ofidie so so di envie na ni papa wu ni maami ewu papa na be fe na ka che ne se gold bi she baby nti won ko no nkotu na onyini a woda hwe na busuafo na hwe akode otie a o se wodi mfie na ya o kasa asem ya enso nse no kwa me de ojina na ojina asem o kan no kwe nsi afide kwa mu ye twa ntro afide o se wu nua ba na wodi mfie du okotu good kosi abrusan san ana sunsu asem na wo kan daddy muna mu asem na wo kan no kwa me we de o pose ye kwa me asem o kan no kwe o so papa se san a friend ka chem say kwani god bi sa na bi de tamia wa asisama nti yedai enti na meti da shem me busha fu tamia wure yade ade hai oh akudai mumi so nyini panotia why de mu ze tamia wure kura ya wure di nyankopon kanu jidi ai kwame asemo kenya da esu mi na ozo ngora de mota mi amuso da body wu daddy di say gene enye nipo obi mani gotu ngotu good no ma na okotu ade na de be okotu na ma mubi papa ka je se wonyini a fa na obusu afo yes wonyini ye manini wonyini ana wo ye krepo wonyini po krepo
Daddy. Is it impossible to good? What's the Sunday? I got this can be. Scan. Aye. But the grandma bush for. No, dear day. No, I'm gonna show me, mammy. My mamma, I'll be one. What you are, Daddy. oh, hey. I know where you're from. Now, you say, I saw a package on was on Obuso. What is the union that could good? No, never show. It's also union in Vienna. Union. Is that what you just called on the bay? Nay. Aye. Yes, car. Maybe better. No, dear day. I die a baby school, Namida, with a coast school. Of course, school is on a scandiac out the bedding. Gakan. Namida, I shall. My bush for any mamma. Mammy, that's some more can as so long as any pedia. Nothing for my dinner face. I was You're calling us or her number. If you open, and yet idea will be snatching and be an refi. Oh, hunka. Now, what's all Becca's idea? And you wait me up a cancer match or come. Now, and you continue to face and you see the only name said, Echo from Kakra. Or hot duck ruby dear, now or cassim. Or can be biachero. And no pahon dear, said there be so Becky can some said ye. First and you son or can say, young fan and call a hand in Sika or Nebinadi or Yanis side view. Timuko here, Mutami will kind. No young criminal can't tell me when I say, Muko. Tammy only dear, and I miss say, Mimi Hunu papa. No, Wampa. Hunupa. I want to say. Minim says a woman because Nipa no behave fear no. The Quampoku, a Jacquampoku, as one friend of Quampoku, a Jacquampoku. It will walk up not to. As I know. Bakwa Samba. Then the question opening tears here or she for money to be a big or Bohoma, Mujakodaho, Muako design it. So a free hona Mojada honey dear. Nipa Musabina Odidi, would the assem. Openino. Me of a would the assem. Sat near friend of our fancy menana. A danoa will be uno. Would the assem na me macocrum hope. When a sirimufu me and a yasem. And no more what can I say? I would the assembly because you know what ye be where Muano menim. And there's a buoy and I mean a mecorno, Micofiano. O buoy or say or Jem Patama, the Ojibemno, no, I'm say a quack of faba. Into or sorry, none aided the Adriana, but to sorry, I got chances with the neighbor when saying swim run. While I'm saying so, can say, or two ashy. The meme coffee or your motor bram, when none human in the moja. One sorry. And one no. Your pajano one sorry. Oui. And fee. Oh, yes, you are brepo. Oh, a brepo. Guess a don't, and a hundred don't show Muja. Now you cross them say, Campo be a son and it's in here. And then it's or can't be a couple from Sab Pepe and a for her. Look at Channel Hospital. William Show. No offer. Mina Nadia, so I'm not work or day here. Some me gary near BBI, I didn't call her. Daddy can't do go home, William Show. So I would go mean some our brepo. Musano. Yam him so to me come or bata and I know him to uncome an auntie. And so can say, Aqua Bay. You don't catch him so walk up and any power on your spirit. I am yes, and refuse answer and then come back in some power. Or catch him so walk up. When you saw no candidate, was this at no 4 years and 10 years behind 14 on Kai. Nature ornament was who take us in some family gong. Kwame, that's some more can as so long as any pedia. Nothing for my dinner face, I was or ya posse with the that's what the Vienna. Na ni papa wu ni maami ewu papa na be fe na ka che ne se go bishop baby nti won ko no nko tu Pakuma Sida Enshira 104.5 FM one number 1 account radio station and Royal Care Clinic aye tia kan Royal Care Clinic akofa pakum capsule e meme bia ba semen kan cho se e bra so se da wase ne do wase da ni nyina ya de che yes o ya ne se obe for phone no wo bomodin a wetwa videos ma ba ko asane akọ 0548 356220 0548 356220 no we dia dance here e be na obebu enyum to anase wo de nbe anase wo de nbe arensem afa pakum capsule so wo ye we nyina wi a achede ne doso achede ne bi flash screen TV tabletop fridge fan iron kettle blender mobile phones multi TV digibox and in the dish ankasa kan na wo modin aye we nyina wi a chede ya obebre ne do. This so you answer for send the video. I call 0548 356220. And more rain says, my back. Pakum capsules. Mimpo and a mini. Pakuma Sido and Pakuma Sida.
Nhyira 104.5 FM. One number one account radio station. And a Royal Care Clinic. I can Royal Care Clinic. I could for Pacum capsule. A meme grab a swimming cancer. A brass to say, no, I say. There was sitting in our ditch. Yes, oh, Yana saw before phone. No more than which videos, Mabako, Asaniako, 0548 356220. 0548 356220. No idea dance here. A pen of a blue. Enyum to anase wo de enbe abato nhyehyeye eni amanyosem mu no amanyokuo bia e wo adwempo a wo de to pono so amanfo hwe so e de to abama wonum broni friend manifesto na sede Adum TV Adum FM Asempa FM Nhyira FM ye online portals eni social media handles afi 2020 so ye di agiremu sa election headquarters nti nyame adum a eda memene da New Patriotic Party NPP e pa wonum adwempo e de efa enyinaso a nyankopon ye wadom ne ato abama mo a woman efri emfiempinu ene aduonu baako ekosi emfiempinu ene aduonu nan na saa dwumadie sunkuin ye fa ho sunsuanso nyina e de asomo e wo ye mfidie nyina eso ye be hyase de fiada anopa Adum FM etwa so nsem dwumadie ye de be free Cape Coast oguamamu ene de abrewo enwumre nomienu ekopim no nsiampa mu nso no ye de ekosi sen aye no Asempa 94.7 enso abrewo afri Cape Coast ye ayade a ye de prepare kwam sanse nso beto a enframadikan na de kie memene da e wo na wotwe so dwumadie Adum TV and Asempa FM no media ni sunsuanso de frato ebesusomu akopem bra empanifo be hyedwumadie nankase nondu ekopem donko kai se high election headquarters etbibi efa bato ho bia se ya manebo se ye nkrato manifesto nankasa ede netua mu ebedwotem amo ahunu bi ye nimdifo betenase ye didi nkomo ama no eto wadwene mu ye ya election headquarters kokromoti power Adum TV ye wazoye Yangupo Nhyira dwapa moye no mo boa Ghana man na nipa bia omu ehu de moye no no mgata etiamo Yangupo Nhyira Mu Nsem kampoku gold ho asem ne gusu aye kan e na me sam akwaba Ewra don mi kakra me aye postmortem chese gold no se mo ko ho mu obi akotu me ho nsem bebre kampoku ajapoku gold no mo akotu eno e pa cho eno de sesi a mintime nka ho asem bia nkyere ewiase adan fi se kine nyambo aye kokot nyame boa na mekoba na de besi bia mo frame a meba be kan wo de ho na kokot nipa na okoye ho adwuma no mekotwere ma no asem ebo mu di ntim nim se mo ate a enya nwanwa enya ntie ene e kire nyame boa mekoba nti obi akotu ade na me ho asem akopie kotu mfa cho nti Echina afa na mo court na na asem odi kan ko ye wo ho no mo te echina ye beko asem da so court nti nya de a metimi aka ho asem bia wa ha mate ene yem fan konko ho na se atifo se mo yantie a gold na kwa mpogu ka no no kre gold na ho ne ho asem no ye se obedience akoka gold no o de sakoka yampa sika akọ ne mu akodi baabi nti court ama no so abama no so akogina court I put it to you because you my lord objection overruled odem nipa ne twim de kotu sika akọ no nyame boa se me free air metimi a kire mu baabi a ye wo na mo abeti mate ne eba court na me hu de asie se nipa kotu ade no na ode afa kwa bone so ma police fire no ye kasa wodem dasem na kopie court ne kwampoku wantwantro yentimi nka ho asem me dase ma muso na kwampoku ntrase na me mfa wo no na fe ye mfa nkoko ye pon na fe ya hwe ne eja bokwan timalaka to ne manyina ne mo nka wo se we ye pakum aye bia ma wonu abusua ne ma no ho ade ma no sese e pato mo de ne fa phone sa nwensem sa na beto sensam na ne no mo de record na odeko sa WhatsApp line 0548 356220 0548 356220 na nwati ofie kwa so ba sanka de boys man atransie se wo de ne dimu a ene wa chade eche kure between TV tabletop fridge multi TV box iron standing fan na between DB t-shirt so we ye pakuma sida ampa pakuma ebiamo ofata Dorichi pakum fata asida Timalak hona soko na koto ni manyina occasion bia to bia no soko Timalak na kota oniema kente papa your GTP New Star Dumas Binta High Target Polish Cotton Lace Shoe Bag and Accessories when you got Timalak no business hobe fe yepa ti se okwa sorry okwa wedding engagement na se okwa adwuma event bia no soko Timalak na okoto oniema mo ahinsan bonsum Pentecost Street mop omne alphabet na wabrusa krom
Timalok here adwuma fi Joda Echo Pemini da no pa no so ne fa ekosienme no nsia na Timalok upon pisa moye 0249 013 177 0249 013 177 Timalok, home of quality and affordable fabrics and accessories. Kampoku Mwakaba. Yeah, ja. I say nanga the one can see a shisia. Kwame. Aja Kampoku. Ofa. Post-mortem just a good no. Obi ni sakoka. Okwa na mpa bi oka se tamie wu no no. Ajeko no ho. Wakotu ya wa transmogrify gold no ma asem ne say yakodi court. Kampoku ne se wan twantro. What hu nsem? I can't tell. Don't come Bogu. I'm not can't tell. I'm not can't tell. What you mean to me now? Now, oh, dear Hossein. So, I don't know, dear. I'm a dear. No, be a good you. Never come on so. Now, positive for you know. I didn't go to your court. I put it to you. I put it to you. Suppose for 80 as a man I catch a woman. Catch a musa, a musha, a quani, say, all sign you or Monsem. What do you know? What's your day? Who did that? What's your day? Tis what Timanim, what you said, what Timanim and Casaman and Cabacachano. As a man and Cabacachani pano. Depend on good to Chicago. Can't get so I see and say now, like Wakafa at the end area. I now 2 and him say, as a man and Cabacachano. Kamakajan said, yeah, Linen Yasim, some I and one say, of Abusia, Edja Paddy and him level. The Osaka can see out the bedding. The sea out to Osaka can out the bedding. I'll meet you. No, some diamond and penny for no match. We don't cast old Jimmies, no some penny for no match. So, and I consider for some money little number. I will soon be my little number. As a man, I can tell. Maybe me tell little number. No, won't go here. Now, so venom the cello to number. Jonko be Monko, and continue to number. Uncle Angel Hobinim, and continue to number. To the only little number. Dawood Herbal Hospital na akofa Dawood Ointment Dawood 360 ebe jaso se emano mema enom no munyina mo na so 360 sisi yade wo mampa rheumatism ko man kan wo chika wo chibremo transmogrify treatment pa ma onom si wo so Dawood Ointment so bodi ya na ko jibi e pa onom 360 no ho ba den mo bo djuma de pa o mpemba bia o bidma to se caterpillar no rheumatism joint pain and afi muscular pain o hia aye Dawood Ointment oda sasha na atretu nkotodwe onkasa guruguruguru attention ni nyina woni mfedu miensa enumbi oba fa afra won so 360 ne onka ho na channel so 360 capsules no emanom na mema enso nom Misty Colinac Dani Herba Apidang Smart have made baby a two apitigana fa na nyina Dawood 360 capsules na fa Dawood Ointment kramutwe wujiwe no wajiwe yaka ho dudu atu emphasize 0241244012 0241244012 na 0201681717 Tisinade Wumampa Kennedy Digital Satellite Sebeji and you my way a crazy promo ampa promo dia crazy ampa and saying money akwaje 55 inches 4 smart Android TV na 3000 say 2499 na ba kwa pure so they chow free na fe channel say a quality LED digital satellite TV but 50 inches no 1799 43 inches 999 and na fe 24 inches and so 499 90 inches 349 and 17 and so 299 tabletop fridge and also 549 double door fridge 749 and now for quality touchscreen laptop including dual core i3 i5 i7 Kennedy Neman F4 Ekoye buy one get one free buy 10 get 10 free Mipacho our Edum first floor Family Plaza store number 21 22 no akabom kakaka de juma onim tipa omanim ti enum koye business
Patasi Adom House, Patasi Main Street na Police Depot branch back also new branch no aye enkran wager aye old barrier traffic light Honorable Kennedy new branch no Kennedy numbers ni 0244 385 128 0244 385 128 0207 65 313 3031 0207 65 3031. Kennedy Sobia Emra Baye business and say a crazy promo. Vema Plus Limited once an Jumani Prostabite capsules. Utua Utinkale Kodunso. So kwa hwe ma odunso a wo bre obi so odunso slow pa tizadje de eno so enko yie odunso be se 1000 anajo anse na de ache adan wo pipe omani akwaji Vema Plus Limited Prostavite capsules biso odunso na etwa na asaba odunso na etwa eno so enko yie so tinka pa se odunso nso ba chima no ya sha tan eno so hia Prostavite capsules odunso ne mu apai nkasa ba untafo eso no Prostavite X drive capsules be drive kama man be so chile ben pa fifre betin say wa ma kompa magrada juja low sperm count we here be sexual weakness sisi ya de the pa consider benz wa sugar part is sugar ray we here X drive capsules Ferdinand scale dani heba misty have me asafu be there to apete okwa so we here Prostavite capsules na fe Vema Plus we munu to the X drive capsules. Number 0244 370712 0244 370712 Angel Dominion International sorry Hodma Kopie Honodi for Joseph Mensa Kofa Angel Protection Oil some 9123 aba so be anyi so be impatuo abushoni pa yini nyina frim warim sensema nko nyina ohia ebi enafe yade krankro yefum na to agibi spiritual attack and so uhia Angel Protection Oil some 9123 quantity currency everybody but then they used to be na face 23 say open favor and Sokoto but in short FM security checkpoint ebiwa and afi Germany Frankfurt North Peter assignments US Virginia Roxen London Mitcham CR4 North Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yabuati and so of about and no estimating Bola Junction Yawada Abnada and afi Adwada and Abnada obishia odi for Joseph Mensa or Adwada Abnada na afi Nkran Amasama Stadium Jarvis or anonso Yawada and afi Memeda and Koko Trado Salvation School and on see question bia odi for Joseph Mensa numbers ni 055 4477959 055 4477959 0504 604122 Power Specialist Herbal Clinic what you free yanka obi amoni anko non koje power and man system mu yade bia etu ase yade bia last stop anyone aso ye massage physio ekoso herbal powder on sanu adwuma make sure so ka ho be kenya nkoma boosting system no mo jana so COVID-19 hu onu odwane na fe ka herbal make sure abo wa che kokwa yire tan ohia bi na kuku keke away jirika jiri be ma obegina so pa kompa ma grada djwa ma oba na ma pia for jetua topa de ya malames tonic ntontuma yo ma nyonyo ohia bi bogum na jina na so kire ben Power Specialist Restaurant de ni bia bi ho keshi ben event ben woni akọ na enya duane ma enkwana duane no power wom ye pa edu weekend na special tours of mutu abetia bibia kama sanse power wom kuma si atonsu fe ya just bro filling station hwede mo na be hu pusa homa 0244 544422 0244 544422 0200 3831 Odi for Samuel Power Ministry Kwanche papa ahoy headquarters ohwe anim hwe wonsem no kansem ho do kire o ma kwanche and so from enche na sha say ye adwuma o chance counseling edwada ekosimida anopa no nse fa kosimida no yensana wapon o Ejaba Family House Kumasi Mensha Traffic Light ehona be ho di for Samuel obi semense ba o asokwari mampon rural bank che ope marketing nche ho hona be ho semense ba no akoji bidro bia ohia bia na tu ya dia se odi for Samuel numbers ni 0504 588454 0504 588454 0578 405519 Franco Trading Enterprise Yeko Trade chance any money koye ipacha quality phones and computers phones coach Brema bi ho Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel STG satellite TV in Skyward na fe Asano accessories hard drive transcend Seagate memory card smartwatches car chargers cables Wi-Fi modem nyina ebi ho nom branches ni KO Morocco for na ko MTN office Kufo Clinic Chademu
Prudential Bank share mu Melcom share mu na fe ufra nako YFM office Dumbabu Bazaar ufra nako Jaba Family House Franco for numbers ni 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0501 538602 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace o hilio bia to bia modi anonko palace wonom wala won't mean kasana se won't mean nantie nkuda wotu ase yefum na ato akobenya ba Niso klobo de enye bema ketekete ntimi ntworo famani akọ India so ye gonorrhea syphilis wotu ase na face so awarem samsam bi onmo a o transmogrifa na enye yi chance sunsun nsam a India sebra promise and fail galamsey for asasi sika busubutu wato nsam ntintin akọ no mo love me alone obano bema na bedo nko a ahema kokobin 80 mu ni signboard nipansa awie dem pusu ahoma 0240553682 0240553682 0208297825 0208297825 oya juma yawada efiara memenida na afi kwasiada kampoku twani mu hoye yeba zia beja okwan yeba court na afi abrantia okotu good no odefa kwambone so ne court no yenso behwe nanim nti enchirowate na ye ko ise na oka so oka no metia madofo ne na ne omom tie me hey cha so nyani patwa Kampoku no yebeto aso nti apuditi be koso court sanse Kampoku good no waka ho asema che fit 2011 fit 2012 base amri obi akotu good no odafa kwambone so ma post for nsaka no asema mo de court nti ehompo ye bia no anadi akosi bia no obeti eho asem pamodia na producer emfa party no mrai wono nso me pacho wo yoba na oba de onom sampro so a na ese bibi wom enyekwa Tia kanse mi nyina abom na bajafo achama adwene na fe yakwa ahoma no so producer bomodiana don Richard Aminsanka ne fa part nto aso nko so yenko de go ye twen part 2 no de make nyina ne se ensunsunu bedi peduan ma e do how kese pa na bedi peduan misre e basa ensunsunu betimi ase obrebo wo sa odunso twa afi wakoma nyina e basa na chesa abokwan e di ama yade ese metre ni peduan ti ensunsunu de ni peduan ye oman a ke oye mambofo etimi srew e man ensunsunu ni hene e wo ni peduan misrew ensunsunu be fi ni peduan ma e next ben ensunsunu e na wo se unya na ono etimi sre we eye NS chemist o monsa no aduru next ben ensunsunu amsrew ubo pharmaceutical shop na se license chemical shop bia de bisa nesben ensunsunu asese abefu kwan so o maya onum ya obeda asore no ensunsunu ne apem kran de woni paduanu a na yi ni nyina afim misrew abofra woni numfie mienu de ema ne binom nesben ensunsunu bitwan pruse nunum bi na ensunsunu a eji hini woni paduanu na ase entimintum fama 21st clinic na me bohwidu akọ ya sabia sonko asese de mekanfo de ama ya de bia hintani paduanu biada fitri ni sukosi moreso Mr. 21st clinic ya de bia fe na sciatica ya yi enkane no na ye nananom ne ma menom mrewano nananka ye o musese de mrante ne maba ni nyina ne mpanifo ne chempe eti sciatica yare no metwane mfoni ma x-ray e de akyerewa yade bia enam ntirim obenhu asemeto asentiri twemia na akofa na ntiri didimua na akoso okwa achi Mr. Basa ntirim yade bia no ko 21st clinic ombetu ase de amount say diabetes, hypertension, ulcer, typhoid, analysis yade gonorrhea, syphilis ensebo mu how bia winya stroke adwodwo edwa to dem nyina no ko 21st clinic ebetu ase de amount Mr. Sanso na prostate bema ugunsu a inse sensu beba no emoja na hu ebasa eye prostate na ebo nka wan hweye obema no kodwoto wankasa ugunsu na afegu chacha so Mr. Bohwi ne ko 21st clinic woda wankasa unso ultime na ahomre na edi unya 21st clinic ebetu ase de amount Bohwi ne ko kumase ehwa ye ne eye filling station total filling station edi an muhwe sanso ne ben alpha radio enkranso so ye odome market heavy do abro sanim ene ebutu sunyan Kotokrum yani ejankroma junction no ene die nmuhwe nkyeremu bia no afre 21st clinic e 0540 311 311 0540 311 311
Agent Avenue Ventures mesrɛ wotie mi wo dansie firi sɛ wobɛtu foundation kosi sɛ wobɛbɔ so ho dwumadie nyinaa fa kɔgya Agent Avenue Ventures na wokɔ asoɛ no ma yɛwɔ Agent Construction sɛ free tiling wobɛbɔ dan ne so plumbing ho akadeɛ ne ho dwumadie nyinaa painting ne afei kyɛ sɛ wankasa no design hodo a wopɛ sɛ yɛnyɛ POP ceiling afei sɛ kɔba sɛ wankasa no wopɛ sɛ woyɛ tinted glass ne aluminium ho akadeɛ bia electrification sɛ bɛyɛ ankanea ɛbɛba afie no mu deɛ bɛsrɛ no nyinaa no wode bɛkɔ akɔgya Agent Construction na yɛtumi aboa wo saa nso so ɛna bia wopɛ fie ahan efimu anaasɛ wopɛ chamber hall flat ana single room self contained ɛdan bia wopɛ ahan bia no mesɔ ɛyɛ Agent Rent Out woba yɛbɛboa so nkokwan so na wanya dan no bia trem saa nso na wo bia ade ma han ne nyinaa de begya a mretia bi nyanya obi di ama no mesɔ usu utie me ɛyɛ asase na wopɛ mesɔ ne nyinaa ho nsɛm nyinaa no fa bɛdan yɛn mmea bia didi so ekura de asase na agramu yantam akɛseɛ paa ɛna deda hɔ a yɛtɔn ɛdwo so santasia pri daako anyinam pachi kɔdeɛ duase ɛna Kenya ase ɛne mmea wodo bebree mesra wo de kɔ ɛyɛ Agent Avenue Ventures opa asase ato asase a ɛhu ni asɛm bia ne atumi aboa osonko ɛkwan so saa nso ne ɛwɔ fie ahodoɔ esisi mmea ahodoɔ bia yɛtɔn etu pe fie ato amesra wo ɛmu obi ani wanya sika mu obi nu abo sika afei na mde adwuma no ɔmo no ɔmo discount mesra wo ɛnyini pani mesra ɛyɛ Avenue Ventures Agent Avenue Ventures mesra ɛkɔba sɛ ɔbɛya so yɛ a nsase ahodoɔ a yɛtɔn ne nyinaa no wotobie no na obi nso opɛ fie efie no deɛ mesra kɔbuo krom yɛ obi wɔ buo krom estate biase afei Kenya ase kotwi trɛdɛ ɛna dɔte ɛhɔ nyinaa no yɛ fie ahodoɔ sisi hɔ no ma wankasa wura mu abɛwu sɛ yes aburokyira bɛduru Ghana ne wanya fie atɔ mmerekyɛ wɔ mesra yɛkyerɛ kwan ɛwɔ buo krom estate Eli abase ɛhɔ no mu a ɛne ebutu nkyerɛmu bia no no afrɛ Agent Avenue Ventures mpanimfoɔ 0243 661708 0243 661708 afei yɛkɔ Agbeve Herbal Hospital ukopiem won mo a ende yade an mesrew kwabane won nnu ache udi nnogu nsem ase wode ko supply ahoto ade ahoto nso nya bi mesrew yade no wan hweye no anko Agbeve Herbal Hospital wan kasa obetu di mi yade yi nia Agbeve Herbal Hospital kanyina ne se uni yade biara bohwi na bre ona tena ye na wan kasa se de yade ni tie biada obetu ase de amaw se ye stroke na adwojo wo mfidia hodo a ugiremu a ba bibia yade no ne fare bai se be ye besia no nyina no ebe kire wo mu etimi ensebom yade bia oba watenka akodi akire oba du mpamu a sebe den wankasa mpamu agudie nka ya nigye so besu saa watenka akodi akire putoka se ye friend low libido e basa akọ Agbeve Herbal Hospital ebeboa ne atuni nyina ase edi amaw etiyade bia se diabetes hypertension stomach ulcer typhoid meso obebuo no ase metenka se bibi ne na minipaduam meso oba nyame abodem se bibia ne na moyefo typhoid ena ebonka entimeso bohwi ne ko Agbeve Herbal Hospital what the Agbeve Mona soap and cream aba Mona soap and cream unya ne mienu bi na de semna ne dware ana de wo ho wonantem na afei wo de cream no sasasra honam kankan ebetu ase sanso so obi tie me ono de na yensansa ono ana hututuo ba na aka na to ni nyina unya Mona soap and cream ebetu ase mesre wankasa obohwi na nya Agbeve tonic na no no ma eno de ensebom ha obi ebetu ase sanso so na minia ba ubu nsa wankasa hu se enkaboni bi edi akire ni nyina ebetu ase koko eno nso so mesre unya Agbeve tonic wankasa obesalutu adui etinya bi na nonom na niam antoto na akwam emfama moja na eni afrisani wo mu yi a Agbeve tonic na mekanfo di amaw Agbeve bam so mesre footballers eni wona wo ye adwumadi nyina adansidi a emo munya apomden mapa Agbeve bam eti waposo na ye ya wankasa honam yaw ena edi unya mesre Agbeve bam ena mekanfo edi amaw ntimesre se hwehwe Agbeve Herbal Hospital ye kira kwan ewo kwamu ye ne eye ahemfie no edi animhwe sanso so ena enkanso so ye osotum last stop eho ne butu edi dwuma ekiremu bia tradiam de amaw sunu afre Agbeve Herbal Hospital penning for 0246 595 256 0246 595 256 afei I want two contractors
ipon 2 contractors so omoto omunsafe obi bia ni titiri mu amato nsase ye bensuo obi kura no chesi etu anya ho ene nsuo agi asase na boso afi nu akoto mesrew ehu dwumadie nyina wo de koda ipon 2 contractors a wo besi fie no adam ama efie na gina so peme obi tie me chese ni fie a wo si ya no yira akwan de koma contractor bi akoba se wote dan mu wote se mu tinsuo na mu aye nyunu mesrew obi kura de no ehu asase efufuru obi de nso papai mesrew basa wan yo de dua betwere dan no ko ipon 2 contractors no mu a omo de polystyrene installation aba wo yira akwan na wo akasa no contractor no odi dwuma no wie no edan no fufuru edan no chese how do am bo so nyina e na wo akasa enu si agan amesrew okọ ipon 2 contractors omo de polystyrene installation no ebe badan ho na afei ama atumi adeda na akwam na dan no egina so peme sanso na anya sifie no kra de ade fa koda wo mo akasa bebo aso nkokwan so omo sa de fiber plaster mortar ba eno so so de didwuma wo dan ho a wo akasa dan ho mfofuru entimi papai na afei so dwumadi ahodo a ewo se mandan no esipine sita no wo akasa beje wo matum meso entiremu bia tradiam dia ma so no bohwi de ko bantema high street wa ye market store number ff9 ya ni roma so dan dia no hwe entiremu bia no from 0244 708 437 0244 708 437 sanso na de god ya me diwie ni Charistic Ventures omuna de Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara Man capsules abegaso mesel sauka Zahara Mr. Zahara G capsules bom na no ma enam yade bia wanya seye syphilis gonorrhea ode poa candidiasis o sanyina betu ase oba wankasa wo awu senkabone ensuo basabasa bigugu be ma yu be ma no to nsem a wo hu se ho nya akono ensansa enhu atwitwa enhu aye akru ni nyina no eye Zahara Mr. Zahara G capsules o kabom na no ma ase betu na wa wudi adanse be ma wankasa wo yire du anima ye fom wa ho keka wo mpam na akofom etu nya Zahara Man capsules wonum ne saade amesra onwunso nwu chacha so wankasa ugu nso atimi se ebu wo ni ebu be timase e basa live be untu akoma ummo ensusu be didi peche ni nyina ye Zahara Man capsules mi ankasa masoma hwe ma jatu se nyame ye etemu bia tradem dia ma sunu afre 0246 3438 34 0246 3438 34 Kediat medase yemfa part 3 nento so ne fo akasa ne kwa mpo akasa we part 3 Ewiase Mu Nsem so enu mu akoba Pacho eja eti say Pacho nyame na dawo ma me ho ye modin fie say Pacho me wo 24 we dey ni me ya frɛ no medase Ewiase Mu Nsem ya wotie me Pacho ya me tatie jumadi ebo pa boa na ebo okrom mu ya wote me Pacho wodi bisa tembu ba ma wate yo anyumbre de me ba ha asam na to menti na me de ba be da mo nti na me wa ha edi asam na to da asam bia to me nso ayi bi ha me nso me ni ma de kro kire se de me awura nsanom mu emma me no nsa ne te sensuo me niska krampo na bebi poti ade no be ma me akonye sika na anom ne de menya na manom na se pan se menye ato aduane pan de no de menya ade abachi na mehunam ebe ya me ya na ma bisa na ese nura no wanom sa wabo afi wo kwa Amerika sanyam be ma be ses na be so mu a obia ni ho obetima ajew so ya sana na ya mesu na mesu afi na meyire ho aduane kura po mintimi ndi media na meyem ho na me ne be ma biso na ete wase da bia yesa dia wantena gisa wade mefa baby na okohwe adekora ehame oho na wade me call maame bi ho awo baby ayete no maame no hwoma wase ye be ma bia na me ne te ama jai no na ye mesa esa tosu mienu aye me papa so wano so ka ho so ho na kan baby sanse me papa pan de wan de waka baby na ye me papa ketwa na na se ehwe ohoya na manu ne kaye den etumie
na ɔsɛ ɛbɛyɛ ndeɛ me kunu fa 4 million mbra na wan dwale me enyi saa fi ne nyina mfiri me so ente saa de a mepa me ntoma na makɔ ɔhɔ na me kunu sɛ daabi ɛyɛ saa nso asisi aso na adwuma asai de ebedi mpo ebi ni hɔ ɔhɔ na ɔde me kɔ asɔre bi na sɔfo ne kyerɛ sɛ wabɛma na ɔyilie na wanti amango ahahan no na wanyam na sa akɔtɔ apetition na me ankasa me nom no na ɔmfamfra na wansɔne na hwie oil no gum mfamma me nom de a ɛnde bibia to ɛbɛtwa me kuni wondi akyinie wayɛyɛ ampa manom me nom ya me fie pa no kore me ti apetition ne set ne de a na kyerɛ se me dwane ano no encha bia me hyia sister bi nkomodi dem na sister ne se wabɛboa me ampa wade me kɔpɛ fosi adwuma yi maame o kyerɛ sisika ne sa bɛtɔ me sane mu de asade me apie fire petition mu afide ade me yakɔ ntuo mu paa mu de a ɛyɛ club na eagle ne dia ya na ɛwɔ sachets mu yi aya na wo kɔtɔ na wate na wanom yi kyerɛ se da me ka na me hu so ade na se ya yes anu me ko di sister no atem ni nyina so me nim ade che na me hu na me bisa ya no ya se enura ne se ni se na sa siye enam se daabi ma me bohwi na me bra ha oho na me dwo no ko sister no hokɔ pa na twose de asiye no wan man nka na me ba ha se a ɛyɛ Sunday no na sister ne say da bi Sunday ne de mu ye adwuma gise eno da no ampa ye ba ye mu sa hye ne se ye mbra eno ntina ye wa mu na mutimi ade anyina ayo ntina ye de ba beda mu na mo ahwe baby pot ade na afiri a ede me yesa mitimi wuro me ho aba asa de ma bodam ekwan ne the speed ne pande enya asem ketwa me kwa amusi jisem bema kintinka abetimi acheme Tiesa unhwe hwe etikwa na mo ka kire etikwa na hunnam no eya me ya mintimi ndidi obehu na me afere na misu awu sen ma wo baako oba na bema oba odi kan ko fa obi na uja no befa bema ya na nipa kran pa mo ka no memen kai no credit o ka kire no no credit na me no obi de wo ho munya ntokwa ma hunu wa na oba nnam se wo hu mi wanka no kran ye de ankyere me na yesa de obi kunu de memempe oha na meja no so en de men kai anti no oyire ai na oni ni jaye pa cho sentokwa bia mam de dabi me ka sana na me koye oko baby ti de nipa na ka kire no unyi ni se no kre me se men kai unka bibisa unko jobi asika niye unko sisi obi a ba de ti bia ba ma yisika ma ode a da no de untimi ka se onje ani anu mo yesai me pa cho ye 8 ma se na me ma sai ye mba miensa emu de hin na num sa de se wo da obi anya sa eno de na meti se me nuafo no ebinum betman ko famani aye de anhu na me aba me so na mahu se asem ne de ba omunya sa problem ne bi amunya bi o papa ase mi papa de waka bebi o ma me nso wanda wo be ma na on se wa ya o de mi pa cho da bi ti wana musa ne fie se ni dan pa cho me ka se start ye e ba 1 year no me wo me ba no half you know wanya baye 5 months na sha say mba no 1.5 1 year 8 months na onum sa na menum onum kra onum pito onum apetesi onum nsabia na ada sha ase na ye den menkai dedi ka akonum sa onkai menkai ada na onkai menkai sa upie de uka sa upie kono sa de ma kai se me pie na time a me de num nsa no onkai menkai afida me num so a me borda hey me num te sensuo no da man ha no
Oi, da be ma sam se wan pa me ana me boa. Oh. Enu nti fie kura mpo wona ne nuafo. Minti. Amu wan pa me na me ko wono so se wa pa me. Want me pa me. Because we who me na nya say na na mete. Me afom me so what papa. Na nya say. So be ma na hu me sa no. Ya rahosem. Aye ne. Ya rahosem. Bema no nsasa bia beka se bia nsuban na oba to nsam ntintan a do na ya na enyekwa 25 years no to nsam ntintan obi owokunu ya rahosem oba ketoi na ni we no de ko hwe no ha bibe se o se yenkun ni asel oh say ya malaria fever wadura ni nyadua heba mr fre 0270417669. India doctor so beche wa de kitwe bi Nam se wo hu me wan ka no kura ye de ankyere me na ye sa de obi kunu de me mpe oha na me jan ho so eno de me nkai anti no oyire ai no ye mba eno de na me te se me nuafo no ebinum betman ko famani ye de anhu na me a aba me so na ma hu se asem ne de be omunya sa problem ni bi amunya bi wa patiase me papa de waka bebi o ma me nso e wanda wo ho be ma no ndi se wa ye ho de me pa cho da bi ti wano mso ni fie se ni dan pa cho me ka se start ye eba 1 year no me wo me ba no half you know wanya ba ye ya ko no msa unkai me nkai ade na unkai me nkai sa wo pie de wo ka se wo pie oi da be ma sam se wan pa me ana me boa enu nti fie kura mpo wona ne nuafo minti amu wan pa me na me ko wono so se wa pa me want me pa me because we hu me na nya se na na mete me afom me so what papa na nya se so be ma na hu me sa no ya rahosem ye ne ya rahosem Bema no nsasa bia beka se bia nsuban na oba to nsam ntintan a do na ya na enyekwa 25 years no to nsam ntintan obi owokunu ya rahosem oba ketoi na ni we no de ko hwe no ha bibe se o se yenkun ni asel oh say ya malaria fever wadura ni nyadua heba mr fre 0270417669. India doctor so beche wa de kitwe bi
India doctor so beche wa de kitu we. Soba or say Otia Koda some sin or kind. Homisa, Sigina, Zolga be going to come and come here. Home village, Zolga Pity, Albaluto in a one. Yabagamba Ponaba Postal, I want Socratia, Lakoyan, Wayai. Sangaway, what Tologa, Kai. Kin Isoba, sick Kai Kanese and Koyukra, no for some more cover. Tis so shows the Mumina on Nomus and Nibisi. Sada no krampo na mekwa akonom no. Bibi na show. Mete ho na mete voice sori ko. Ebe ye nso awia no bokase pa no na me pie fere awia no mu a. Oho na ye de meko. Oti voice wasum. Masum na. Sorry ko. Ade di kan onom sana sa voice na otie. Na ya no pa. Na ya awia. Na wo ye den. Na me dadem. Bibi anzi. Dabi. Otu na otie sorry ko nom sa. Ko. Na me sorry ye. So me kono krapa na me tete me hwa mechi na me ko se fiefo no ebia ebi mo ahumia me ko na makogena kwaimu na mape obi asoma ne se jeskai kotobre me wagena okotoba na me nom ne sa me nom na mahwe bi agufom me sa kwa na masa tane na masa to mitime chichir bebre na manum sa menum te sensuo afi be wie na madwunu mu na ya me ya nti ukuru ya ma o sei me kunu wakọ a ese adwuma na munye wakọ bi a wanya na wa ma me 10 cedis ti oni nyina de benum sa me de be bi nsa no na koda kiti okuru be dadidi se okunu won se okobusa kama na basa wi akoda na basa ho na hwe no e basa na me kona me hu de ya wagin me banana nana no ye beso mu abade abeche na wo nana ba no ho oh nti ubro ero ho abonten me wuro trase ya se me wuro me hu na ka me hu ne sa na me di tu americano na me ko american dia me hu se kwai no ka kurampo mba ka na mba na me ko o ma me ho ba twa ai wo busan se onwan no bi nom sa sa mete sa ande man bisade onim se onum sa me maame wo ka kire na me maame wo njindi adan wo hu mi sa ade nda won fa na ni hu dabi se na wo ye ukunu ko kan kire no me kunu afina na wo se ye kaka adwuma no mu ya na kana ekosirim ndi ade a wo pe mempe nsa no egu menu mu aseka ho esa be sai me chance me shia de obeboa me se ya Koji akora manum kakra, koji ni manum kakra. Ma twa no. Wo twa no for. Odi visa yi. Wanya 1 year 8 months. Na wo twa no for. Nsa no. Odidi kama. Se ya de odidi. Den twa so twa no for. Nsa no. No me nom na watwisa na ade ebe chi na me yira ho. Nti amu akoda no. Na so ayemre. Awon pa no. Oh. Si ya no kira se menyeska kurampo na ade na ha mu no me de ba kwa winsa no ntu ne nyina ni sese na ekoso amu hu ya de amu ti de twatwa o de nsa ka ono eda ben ai da me kase Sunday no Sunday ndia me wibi papa Sunday no wa hu sa o wibi me tana ho no pa tuamu pa na de ti otumi num to abezen de wo ho ande na sika ni me ho de si obi abanum sika no wo me ho a 1 million kura ta benum ni nyina me de be wi ni nyina nti e ba sa ho na de kofie mi hu mi ana me de kofie mi hu kwanya mi ankasa me fae aye avrehosam kasie oba ton samu ntintanse a hadwen me bi otu buse ya oba na mema ne da rough ebi to ne mona ya be man bodi asenka na oba de sabe nsam fata
Sanfata. According to Herbal Center, Homatuka Kodudia, Naya Country Herbal Mixture, stomach ulcer, one of natural numbi, ulcer, be from menstrual pain, typhoid, hepatitis, their own sucra. Hepatitis no every 5 days now, one bottle for 3 months, and no hepatitis neco. According to Herbal Mixture, so Odepuatiti, May, and gonosyphilis, Nadupa, I don't know. According to Herbal Consulate, Coco Macanete, you only visit 1 year, as a ultra, according to Herbal Mixture. Coco Mancanine and Athens Bama won't mean so a man power precope rheumatism to us here. And no year 2 petit baby, Kumasa Fanana Gana baby, Alcabudi, Benjamin one Binamina, CSU, Kama, according to Herbal Clinic, Kumasi Asafu Labor, Runabout, Dorado Ointment, Dorado Mixture, capsules in Pacho, anatomy in here, Dorado Ointment, no, sort of such a baby, Tipaya, Shrubim, Pompo, Namisa, Kuchi, Fair was essentially Driba, a transmogrifan and tentem. Na Fedorado mixture when more to the union, Tontomariwa, Uyabi. Na Fedorado capsules to Bema, Obedian Super, na Fe Odepuatiti by Umodiana Copper capsules me. Never want to mean so can be fibroid, say white in Omodiana Copebi, Numbi, or for Dora Ado and her to a pity, to be a Copebi no Numbi, a Dubia Mancasama Dagonos, Majetum, Matim Se Pines, will be a Numbi, evidence Wajetum, Fediman Seba, Dani Heba, Sameko, Samdora, Misty Towels, Nafish FM, Secret Checkpoint, Ibua, for Dora Ado, Ewo 0243-870841, 0243-870841, 0245-902546, 0245-902546. Dorado Ointment, Dorado Mixture, and a capsules, a bidro kind House of Fire and Anointing Ministry International, D for Elijah Pokutia, or Command Jeffrey Strubai, Jetias and Manseko, in Fimpin Mecho, that's why we are Juma, we're counseling Yawa de Bia on Australia, because we are sorry, or Santuaso, and upon our trick, say we are no minimum pontifa, the school Jansen Open Abu D for Elijah, or Poku, Nasway, on the victory Oyaba, Sa Oyan, and victory, they do fear, couldn't do Osebo nkwa ko because o de Osebo kesi ekusia Yesu so han da bi he Osebo ti de Osebo kesi ba kusia Yesu Hebrew is victory oil odifo la japokuti ya puso ahmani ni nkomo e was 055-00-733-95 055-00-733-95 0240-967757 JL Dankwa Sebeji Citolas Mechanic Capsules Ipacho Sadena Sobeti Sadena Adokro no Asha man Sobeti 6 to 10 kg bosun ba ko pe enu anu marigo mixture so and also to me fever papa that's down mixture menstrual pain to me no ready mixture capsules about no CC white na if you were was I'm ready for my man every meltam mixture be melty fibroid don menstrual problems infertility ovarian cyst we here be je dan ko doctors na be here pa lab scan on here be on Australia ya training on to only de e wa ya sem say ohododo and on for wa pusa homa no mrefi mehwe 0501 434971 0501 434971 WhatsApp line in here 0275 142 456 0275 142 456 in no year to a pretty baby and kind of Kaneshi Amanka Blocks Factory and I Kumasi Susanso Ben Lizzy Hotel. Make us say Monia and a 1-month package no Citolex no yeah mount a year 10% discount at Tuma Kosi 2020 December to be Modiana on sharing super Grace Phyto Clinic and Medical a Makodri a man specializing in infertility Bema or Nuswajini or Bansonia from Wakambi STI Ujunson Tentem numerous interest pelvic abnormal pain and answer could you see Kabumo Modiana Koniamo and Tentem Bema ticket and how to say Wakuma show here be a Banso and Caboni in Basa Basagu Modiana Koji Bemanso Nimanko su nefu Bemu Baujunson Sufitabi Basa Basabidiche a second CC war and Sam Basa Basagu baby no baby Faibo half Faibo hits and upon a canon also hypertension diabetes in I too as or Yasway a great fight to never name Dr. PK Owusu Modiana Puga appointment I was 0244-878431 0244-878431 0206-968694 0206-968694 Miajuma Ejwada Ekosimimida and upon no soon could see a minimum
pepe no mapom Kumasi Abrepo highways ebe former Odate fi honom Hwasem na make Dr. Mensa se bano ntu yade ase Dr. Miracle Dr. Wonder yade bia se otu ase se ona so ye on the Samank red member Samank red mem retentive memory powder numero 1 abadwaso kodanum baninum Dr. Mensa ewo kotwi Guinness depo hwari mo obo ase kwaso and Dr. Ninkomo ewo 0245 958 768 0245 958 768 Odifo Elijah Opoku Elha Odifo be mo kwaba Ego mejoso Odifo akoda semi areho Wada gunozo wo sunsumu se na hunu kwama na fa so yetu ase meje Ego medase Sadi we ekoso wo Ghana ha bebre na ekoso a ya na bebrebe de hihye adum ni adan Ego meda gunoso na te se de wo kan ya na mi hu se ye nua bai bosom ewo na busuam na saa bosom tumi no ene pese efa ye nua bai de ne ye adwuma eno na pese fa no de ne ye adwuma ewo na busuani ento on se all kasa no se ote voices ewo na so voices na wote na eye spirit ne disa bosom ne so sorry konumsa yes enti se kobasa na se wanyi obi amana nsoso ne so a na amamre ne apede ene asede wo se wo ye masa tumi na wa busuani no ma anya amana na ejai ne nsawe enti de go sa spirit na ye woni fie no ye busum tumi wono abedi adanse wo ono ani fie no eno na edi ninya ye pese de ne ye adwuma ene wonyi obi e ma ne moa no se oboa no na wapaya free ne so ana oboa no ahyemu kena enti se wonyi obi e ma ne moa odi a spirit no de obe yanse wo de nsawe beto so na wasew enipa bebrebe de go o ma bodam a eno mo na ma bonte a o ma yi o mo ho bebrebe sa spirit na wu mo busuam na ye o mo saa o bebrebe enim na de go we se ba ye honom a memma no oye obi ene niema bi aka ho amananom onom a ensano onum biemu da na difo odem fa ne person oni ne anya adwuma opeso okoma ene on fa no ene ne ensa no se opede a ensanom ye wo hwa unya akom na abekom ompe osompa ompe enti de go se ompa ene ne da min se ompe no e wo se ye the spirit na kande na chiwade e ka no na ode ne ho no ojai sansa na worye no enya so ode ne be ya adwuma saa ye de be hihye adum ni adan enso ye be kom wo sunsum mu no se de ne mawura mu no na ye saa spirit na edi ninya one said the God say ya hwe na se ya hwe em break saa spirit na honhom na be ma ebedu no bi obehye ne ho akonfu bisa na obeka wono ho no ma spirit ni timi hye ne se on hye ne ho akonfu onku ne ho enti de ebeye ne se nyame ya domo a eda ya wada omomo mode no momfa na mra so mu de ni du ho a ye the spirit na ka de ne na chi wade e beka no ni ya pai ade na firi ne so a onti sa ne ni biem na de wo hu no ene spirit se no so onko no nsa no onum biem na firi ho no no wade ne ho de go wenye de di nkan nyame afa ye so aye bi ababa wa bi a so be kan a ebibi atwam ye ne interview say ya wono so na akompese fana na ompa ono so etu ne nsa wie say ya anka ebo ne dam ene ye break man ye de ode ne ho ewiase ne ye niam mienu se spirit bi pese fa wa ida sa ope ne ye be semu kena ama de ende wa ya adwuma ana se obeka se wompe ne abreki saa de na firi so ne se ye be gya wo saa de ye gya wo saa spirit ne be sel enti we so ma hwe anka ho asem no mu gya ne saa spirit ne be me na ku ne ho ento se wo bisa ne de di nkan no na obisa se ni nuanom bi ntu nsare na o ka se duru no bi kra ni nuanom bi no monom beto no ne de when you are pepepe on the go on the amanaye enye say no wote o obi a osipsita ana obisa no kwa nanim as spirit no ba no so sa the go o ka hinta se maami ya ote won mu yi o se wo hia no o ka na hinta se m kire no yes I didn't come on pa oh yes yes for the ngomo bi na adun system no be so na ye dia menim the go an say etimi duru baabi
se wan hwe niema bi ye ne se wan toto niema bi ya ade bi a spirit bi a ye wa busua mu bia no e pese wodi nipa bi ye adwuma obi wo no mani fie nkonya ne ho eno ebetimi afa wo na de wa ye adwuma wo ha obeti voices e wo waso se wan hwe ne se ambreki ade no be koso adi unya enti we de na yes spirit na wo na busua mu no ye busum tumi no na pese fa no na wode na ye adwuma enti so wode obeye adwuma mu atete aduro so wode obeye de wonde woda se wode wo ye na nuna abusuafo no anasa minua ba hu ye no mun tumfiri me so na de na ye sa enti die tie no okay, odi for that say city bia so ba na sa sunsun break fin so san say oba ketwa na we den nam sa na ka kra kobo no to di for chi kwan na fe na emi ahomantum me da say de go obi etie ne a me chi kwan nya yira kwan kra me wo fade school janse mamponten kwan so na de ya wada na odi for me tena se ehwe sunsun ka sunsun ahintasem problem bi e da so so yare se dadri bi na da so bomodia se obepusu me number yi na edi nkomo me number ni 055 00 733 95 055 00 733 95 tie number ni ye pa na ofre me a dadri bi da so yare bi da so so ye adwuma na enkoyie so pese wunya sika so pese eniema koyie ma me number ni nie 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 0240 96 77 57 they go obi biara opa awo na awo sem ho aye diama no omo modin no mpusu ma homa no de ni be din komo na de nyame betie no ye betie no na ono nso obenya ba ni bi ato ne na so ana obi biara nso a nyame ya adom da ya wada no obeba no udu fa di school jansia pusuma homa no ye be din komo ne ye betie o kwan ne ho no ye last stop oba nyame be fe so agye de go me da se mesmo da se 83581 83582 83583 83584 na fe ya so kosibu for last warning or last warning hello ebacho wudi na ka so fe he I put my mouth. Ebacho eti I just play that's akwa yetio go yes you ya akola small boy some kind for the past 10 years that asem na work ya ma asem se no kure e bi dia ka te bi wa in person ba e no kure akola mo hwe ni na that o be papa ma bi no no committee ya kwa di kuro na ya wata na asem we ni committee fo ni na me te bia ye da se Hello Dagon jatani ni Diana fire me ka so from so di Dagon o fa ya mpacho etio no kwase ni nyan na ba na fem no ayo ma ho ba o rin sa pa di fini hini bi sa no na ayo ma ho fem na so fun so aka se obeboa me bia ukino untua na mo no fa no ko so fun se di tibia no ni aba so ubenya na hoto enen fa di Dagon nyame nka yeda sipi hale Gobeji ajakwa mfori Dabi wada wa voli hey brother ale apa na Dabi apa empame Gobeji jawa brother kwa mo hawi asu bien kawai enkanso na aje usi kwa buku so me yedi ho yawo yawo wanya gold na bua ma wanya gold na se me le to number so a na kwa buku asima wo ka kire ni so odi ko buku shako bere wachi na le to number na de ko si bua fonye na me so o passing bi so Ewiase kwa obi a okwan afọ so a nya be hira no so ti na namo ba bia obi a namo agwa police station mi chawo o yesu nim amen
Amen. Osiko enjo ho ne maluto number. Hello. Okay. Kwana mwako. Osamo. Original Nigeria. Original Nigeria. Yeah, we are mission for myself to do the Lion Church. Na menchia no ba ko tia fetia. Also basic ma gunga. On to no produce so aketio. Over. Kwa senchire se di bia metaka se ubi afi se bi mi shi kakra ho. Ya mi ya pato ni ya kedu. Ba hu ni abai. Odi ni se ijapa na ede ho. Oba be share the on sofa. Se bi aka mem ha no. O tan sande demu. Odi ni se mi ya be asmo je chena. O chense bi o shabim. Oh, maybe you try I know booby. You medium say software abemadi for abemi. On cannot want to also swimming como. Said your chibiano, ni how ne to become an equal papa be at the Zebin Yakidu, with our CP. Nancy does say, hello. Hello, Emocha would in our Casafre. I counsel Amos Mensa. Papa is something. Papa couldn't who can you return to some chopper. Oh, Papa, everybody, I am here with the when I'm so it's but then you know, boy, that tears of faith. Until I die, get from the German family with the matter. Emotion said, that's it. Hello. 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 Emocha would in our Casafre. The patcho, your friend at the park. Because every man's watching. I depend patriot you. No problem. With the dimension, Mrs. Sue, and I said, if it me have said, a man who almost you buddy. What you do, no more could did. Oh, yes, I am come. Hello. Hello. If I told you now, Casafre. I could be the same time in the tea for my papa. If I told you. Possibly, I can't remember telling me about it. Learning we speak in the Thursday, 2005. We are able to see the economy. We are definitely within the minimum in that. We will be there 5 years in advance of Frankham and by self with the body, you don't know. In the same about the being said, or that of my committee one. Now, I'm saying, hello. That's Romity. I told him this is that stuff. What's your young boy? I forgot that in my corner of my home. Come home. Of a awesome. You're awesome. You see, I miss Michael and Commander Mr. Samoa. I send a message if you have reached it. Then Nigeria is a car. If you be any, you buy it any tea. Buffer. Said you also wear any car near man. With a message. Some purpose is a gentleman. David. But I said, oh, just a tea program, no sure. Aye. Would you be Alpha? Would you be? Hotel Monati Kodia for the chat. Hello. Yeah, they see me chat. Let me chat to one catty. One that's Ramity Honorable. Mammy, me mind him 2 4. That's the Bremen phone. And your boy means I make it and never continue. If you can him, young couple, ultra watch it. Here, you will be your wine. Offer. Now, when you're Yamada mobile to a trade, you're so for no more. I had a sort of back now, but can't. Bibia, I had to me. Mr. Sabu so for Swa, until come from any block in the mechanic way. You want to know why in my crowd by. One head as a pay and for the uncle for Yamia Doma, Yabetua so to wear for to some Metakas or Triassate and when you Jaja, whatever your Yamania Mompa and uncle, and show him as you don't come my producer, Naji Ampafo, Cosibua for Nafe, Caveat, Probitin Coswahine, Ogoronzo Yakupo, and sharp papa. Yes, I shall for Yako. Ewiase Mu Nsem enyumre pahana DBCBRM say Nhyira because uhwe yenua bai ne nsem a woka mempai bone say prophet bitimi agye no edna free sa how na wonam mu no because we nipa bi antimi nye so na ho de bitimi ankem say we gya ache dada onse de bia me ka se nyesa me ngi ni se sunsum sembu o sunsum de me gidi se wo but nya bibia na me gidie but enua ba yi hwe na otie ni nsem a wo kan domu atum se bibibi ene e pressure no de na e kosa obatu nsanu manyo de
obatu nsa no ma wa hwe a oyere no na akoda kura ntuma no fo obi akura sebe obi ehira bontia sebe na obi ekura obeba bi ehia na no ne ekoda ha adwene but minim so de aba ha sei no na no yie no na se na sembisa na no yie ana aba no yesi nyame se obetimi agye no de free sa wo how yimo kampo ku se opeloto number ko bi ni mo mfi no akra no hu kwame akra na adwene so wanya akwada za me ka che muzim agro na wanya akwada hwe me ne kasa na me ka che nse kwame na amamloto number wasi ede ka che maame ana mka che ma ne maame se ma mpacho kwame se me kan che se wo makwan de ma na maame se kwame pe bibi mo mo akra ka che na se ma kam no mi ngi ye ya che wo what's it? I drink as yet. See, you'll be here. See, the mamma will be there. Say, come on. I drink as yet. I do so. I'm sure my man, I'm saying, so I can know. I'm come baby. Well, 4 years now, but should you know to me, Casa, my medical goose as a pet. Now, at yes, Crana Jesu. Aye, Crana Jesu. Almost a year. What don't be do, baby? Mate, no good, no be a good, no. Okutu, you know, or therefore, come bonus my positive fortune at the court. No. Let's have some more caneno. Enocre. Mate, come with us. You, tell me at your yɛkɔ me deɛ megyina baba yɛ asɛm so aka ne sɛ sɛbi the go me metie me no nsa da na mentua obiara nso nsa deɛ na mmom to the extent sɛ the go atimi kɔba sɛ obi atimi abi oh jano baba den oh no nsa da okay deɛ me etina me make akɔ wie sɛ ngozo na no nsa no mujui akwasi mistake akwasi be ma me dey make an say me tua obi ansa da bi o ensanom no wo kan say obi te ba bi say na mu ensanom nsa nya go ensanom no serious on the go na me dey make akɔwie say on aban ye bia say nkansanom kranko be ma chesa ba wiye ntimi anya advert enso no kura wom ni say on sa aban pesu otu ase pa me yonko brabo bi na ka o senka onko omo no ansa no kesi so no aka agu omo no bi de bedwa so no kesi so no aka agu no akwa Guinness Brewery esi so no aka agu no man bedwa so de e de ombenom na to the extent so ba besia pa etu nsanom teso anum bia o transi entena no atimi abuse sam ro no ho te go wona asem no wonu timi de na hwe so anum ne nkitenkete a ankokɔ man ko ba se o sha se ade atre baako saa have no kotutot de saa kakra afo ma no ikota roba kra opeso de straw tuam no nko atwe edu de meka ko wie se nsanom no de go emwa wan sha se nso a unko level 300 o so on ya ko graduate utimi de mesre obi bia ntutu ne niam se be ya nsanom no de kebetwe ho kra de afiri na de go me de kwampoku ene mesuro no me ya na meka se kwame amfa nkoto adwumam was na dia asem na aka no obi a me ma ye bebredu pieces saka trepe na mse trepe sese was anam kofo ma kofo mtufo nye trepe minwie na mse kwame trana tie de me ka afo no atu odi wase goso teacher for no so boni obi tima mfa nso mama feli e dia gran wa yo obi a mu se ensam na aka na jeso esosine ono ankasa no so one we be ka se oni be se 70 years akokra na edi nkom nti media de me ka ne se on se oye se wa so nyinni no kabra behwe no so timesre kwame loto number said the brofin mu nyina aye wad no okoda no onana nananu meson dae mate kebiat me da CP yemfa nyina nsia kebiat nyame adma yoda kujami da chemo so ate o mako de gon mesraw mase nhwe se mitutuntuma na mesem se so so ntima sha ata mako mase da form me ka tie fo nyina se aye former KM chief driver Obusapani Edward NS Amankwa, Obusapani Edward NS Amankwa, former KM chief driver, Olma Kwakra, Onyanvi Edu Watri 984, in our Basso Yawada ya, our Achima Dencha Muoso, and Opanosia Kusia Nonsiantis, or the Kwame Gonga, the Kamona Fe Yankocha Busia Sanse Adiatomani Masi at the form. And this is our conference about Shadawati Busha Munina Yadimu and Eso. Edamunina say Yakramonia do watch Nabasatienka.